Najbolji primer kako radi Srpska napredna stranka je ovo što se dešava ovde na Vidikovačkom vencu. Stalnu komunikaciju sa građanima imamo, pre nekako godinu dana imali smo sastanak ovde, razgovarali smo sa našim odbornicima, građani su se tada požalili na nedostatak parking mesta, požalili su na to da su ove fasade na ovim velikim zgradama u 70. godina kada su zgrade napravljene potpuno propale. Tada smo se dogovorili da uradimo 55 parking mesta, odnosno kao što vidite urađene, mi se upravo nalazimo na jednom od tih parking mesta, odnosno koji su uređeni, i počeli smo da radimo fasade, 2 fasade za rada, jedna za nas, jedna tamo, i ostale fasade će naravno biti rađene narednih godina kako budemo imali novca. I to je način na koji treba da funkcioniše politika. Politika funkcioniše, politika postoji da bi radila dobre stvari za ljudi, da bi ljudima bilo bolje. Ovim ljudima je ovo najveći problem. Oni veći problem nemaju. I problem koji su imali sa skloništima i sve drugo što su imali kao problem. Naš posao kao odgovornih političara, znači naših opštinskih i gradskih odbornika, nas kao Srpske napredne stranke, bez obzira na koji su funkciji nalaze u gradu ili opštini, je da nađemo način da te probleme rešavamo. I naravno da odgovorno se odnosimo prema ljudima, da im ne obećavamo nešto što ne možemo da rešimo i da im pošteno kažemo kada šta možemo da uradimo. I upravo zato što smo pred njih izašli pošteno, rekli šta možemo da uradimo, rekli kada ćemo šta da uradimo, mi imamo njihovo poverenje i oni znaju da ćemo i u buduće nastaviti da rešavamo i druge probleme koje imaju ovo nas. I to je, dok radimo tako i da budemo vodili takvu politiku, imaćemo poverenje. To je ono što radi Aleksandar Vučić, koji u ovom trenutku gradi 4 autoputa u Srbiji, koji u ovom trenutku radi brzu prugu između Novog Sada i Beograda, kasnije od Subotice, jer je sve što radimo kao Srpska napredna stranka, od našeg predsjednika Aleksandra Vučića do Vlade Republike Srbije, do opštinskog ili gradskog nivoa, radimo da bi bilo bolje za svima. I zato Srbija napreduje. I zato građani imaju poverenje u Srpskoj naprednoj stranki. Zato što Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka ispunjavaju obećanja. I ako zakasnimo nekad negde, mi smo uradili. Pre nas niko nije ni radio, nije to ni pomišlja da radi. Oni ne mogu, ovi koji nas kritikuju, ne mogu ni da pomisle onoliko koliko mi radimo. Ne mogu ni da sanjuju, celu noć da sanjuju, oni ne mogu da smisle to što mi radimo. To što mi radimo, to što izgrađujemo, to što sprovodimo. I zato je sve ovo jedna politika. Od onoga što radi Aleksandar Vučić, do toga da obezbeđuje dobru međunarodnu poziciju za Srbiju, zbog čega mi imamo pomoć i Narodne Republike Kine, i Ruske federacije, i Evropske unije, do toga da se grade veliki infrastrukturni projekti u Srbiji, do toga da je povećana bezbednost građana, do toga da uradimo jedan parking ovde, što ovim ljudima takođe važno. To je sve jedna politika i zato je ta politika uspešna, jer ona dopire do svakog čovjeka.